Nyuma y'igenda rya Gibokasa, Rayon Sport yabonye umutoza bagateganya. Nyuma y'uko umutoza mukuru wa Rayon Sport Gibokasa yeguye kuri izi nshingano, ikipe yamaze kwemeza KAYIRANGA Jean Baptiste nk'umutoza w'agateganyo ku wa gatatu w'icyumweru, nyuma yo gutsindwa n'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club mu munsi wa gatanu w'icyiciro cy'amakipe ahatanira igikombe. Gibokasa yahise yegura ku mwanya we. Ku munsi w'ejo nibwo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwakoze inama kugira ngo barebe niba bemeza ubwegure bwe, baza gufata umwanzuro ko kubwemera, maze bahitamo guha inshingano KAYIRANGA Jean Baptiste. Babinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter, Rayon Sport yagize iti KAYIRANGA Jean Baptiste yagizwe umutoza w'agateganyo nyuma yo kwegura kwa Gibokasa, azatoza imikino isigaye ya shampiyona. KAYIRANGA Jean Baptiste yigeze kuba umutoza mukuru wa Rayon Sport, ariko akaba ari umutoza w'abatoza ba Rayon Sport ndetse akaba ari n'umuyobozi wa tekinike muri iyi kipe yambara ubururu n'umweru. KAYIRANGA Jean Baptiste kugeza ubu ngubu ni ugiye gutoza ikipe yambara ubururu n'umweru, nubwo yari ifite umukino w'ejo na Rutsiro. Uyu mukino wasubitswe. Umukino Rayon Sport yagombaga gusuramo Rutsiro mu cyiciro cy'amakipe ahataniye igikombe wasubitswe bitewe n'uko akarere ka Rubavu uyu mukino wagombaga kuzaberamo kashyizwe muri guma mu karere kubera icyorezo cya coronavirus. Tariki ya 16 Kamena, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangaje ko akarere ka Rubavu gashyizwe muri guma mu karere, muri guma mu rugo kubera ubwiyongere bw'icyorezo cya coronavirus. Aka karere kakaba karimo stade ubworoherane ikoreshwa n'amakipe atatu yo mu cyiciro cya mbere yaba Marine FC na Etincelle na Rutsiro. Ubwo gushyira aka karere muri guma mu karere byatumye umukino mu cyiciro cy'amakipe arwana no kutamanuka wagombaga guhuza Etincelle na AS Muhanga ejo hashize usubikwa. Ferwafa ikaba yaranamaze gutangaza ko iyi shampiyona ibaye isubitswe kugeza hamenyekanye uko Etincelle izakira imikino yayo. Umukino w'umunsi wa gatandatu wagombaga kuzahuza ejo Rutsiro na Rayon Sport i Rubavu nawo yawusubitswe. Ferwafa ikaba yasabye aya makipe yose yakira i Rubavu ko bitarenze ku cyumweru tariki ya 20 Kamena 2021 saa 12 z'umugoroba agomba kuba yamaze kwerekana ibibuga azakiriraho imikino asigaje bitari muri Rubavu. Etincelle FC yari isigaje kwakira AS Muhanga na Musanze FC. Rutsiro yari isigaje kwakira Rayon Sport, ni mu gihe Marine yari isigaje kwakira Bugesera FC. Kugeza ubu ngubu aya makipe yamaze gusabwa ko agomba gutanga ahandi azakirira mu karere ka Musanze, aho Imurora Japhet uhagaritse Ruhago yasezeho mu cyubahiro na Musanze FC nyuma y'imyaka isaga 9 akinira ikipe ya Musanze FC. Imurora Japhet bakunze kwita Drogba yasezeye ku mupira w'amaguru, asezerwaho mu cyubahiro n'ubuyobozi bwa Musanze. Yakiniye imikino 200 kuri uyu wa kane tariki ya 17 Kamena 2021 kuri stade ubworoherane habereye umukino wa gatanu mu cyiciro cy'amakipe hatangira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Musanze FC yatsinze Gorilla FC ibitego 2-0. Kuri uwo mukino nibwo habaye umuhango wo gusezera kuri mugaragaro Imurora Japhet bakunze kwita Drogba wasezeye gukina umupira w'amaguru. Yasezeho bwa mbere y'umukino. Abakinnyi bavuye aho bacumbitse baje ku kibuga bambaye imipira yanditseho thank you Imurora Japhet imbere na nimero 7 mu mugongo. Uyu mukinnyi yambaraga mbere y'umukino. Abakinnyi ba Gorilla FC n'abamusanze bakoze imirongo 2 acamo bamukomera amashyi, anahabwa ifoto ye bakoresheje yanditseho amagambo y'icyongereza twahinduye mu kinyarwanda agira ati abakinnyi ba Musanze turagushimira ku bwa buri kimwe. Nyuma y'umukino abayobozi b'amakipe yakiniye Musanze FC na Marine FC nabo bamushimiye ndetse bamuha impano. Imurora Japhet yatangiye gukina umupira w'amaguru muri 2007. Yakinnye imikino 277 atsindamo ibitego 68. Yabonye ikarita imwe y'umutuku n'amakarita 11 y'umuhondo. Musanze FC yikiniye imikino 200 mu imikino 77 isigaye yikiniye Marine na Police FC. Baje bambaye imipira yambaye igaragaraho thank you Imurora Japhet ku bufatanye na bagenzi be. Umushahara w'ibihumbi 15 gusezera muri polisi agiye i Burayi ariyo mafaranga azahembwa. Umushahara w'ibihumbi 15 gusezera kuri Police FC agiye i Burayi akisanga i Musanze. Imurora Japhet wasezeye kuri Ruhago ni mu ntoki. Warakoze cyane kuri buri kimwe bwana Imurora Japhet. Amagambo yaranze umunsi wa gatanu wa shampiyona. Musanze yatsinzemo Gorilla ndetse Imurora Japhet agasezera ku mugaragaro. Umurava n'urukundo, ubwitange, icyizere cy'ejo hazaza, gukora cyane ndetse n'ikinyabupfura ni bimwe mu byaranze Imurora Japhet. Imurora Japhet wakiniye amakipe 3 mu Rwanda arimo Marine FC, Musanze FC na Police FC. Gusa Musanze yayikiniye inshuro 2. Mu kiganiro agiranye na Innocent ubwo yari amaze gusezera yatugarukiye mu rugendo rwe, avuga ko rwaranzwe no kwihangana
ari bimwe mu byatumye ahirwa mu mupira w'amaguru. Ati murakoze kuri uyu munsi, nsezeye kuri ruhago yatwaye igice gikomeye cy'ubuzima bwanjye, ariko birangiye iminsi igeze ku musozo. Ndashima cyane urugendo nanyuzemo kugira ngo ubu mbe ndi ahangaha. Ndibuka neza natangiye umupira w'amaguru ndi umuzamu, aha nigaga kuri esa Gisenyi, mpava njya kuri Eto Gitarama, ariho natangiye gukina nka rutahizamu. Ndangije amashuri yisumbuye nahise njya i Gisenyi, ariho nyuma nisanze muri Marine. Icyo gihe nari mfite imyaka 18. Marine nyikinira kuva muri 2007 kugeza 2009. Marine nayo yari yazanye impano, yari yampaye impano nk'umukinnyi wabakiniye. Sinzibagirwa umunsi nahembwaga ibihumbi 15, ariyo mafaranga ya mbere nakuye mu mupira w'amaguru. Imurora Japhet yakomeje ati nkigera muri Marine ntabwo nahise mpabwa ibyangombwa, ariko nahabwaga amafaranga ibihumbi 15 by'umushahara. Nyuma naje kugira amahirwe, Beke nampa umwanya nza gukina umukino wa mbere twahuyemo na Police FC, nsindamo igitego cyari icya mbere muri shampiyona, nsinze kimwe, kikaba ari nacyo gikorwa nibuka mu mupira w'amaguru cyiza cyambayeho. Imurora Japhet yavuye muri Marine ahembwa ibihumbi 40, agurwa na Musanze ibihumbi 800, atangira ubuzima bushya mu rugo. Musanze ntabwo twatangiye neza kuko ikipe amafaranga yaratwemereye itayaduhaye, ahubwo hajemo ibibazo kugeza ubwo ikipe imanutse mu cyiciro cya kabiri, ariko itabarwa nuko Atarako FC yari imaze gusenyuka. Imurora Japhet aracyatuganiriza. Nyuma y'ikipe yaje kumanuka mu cyiciro cya kabiri muri 2011-2012, ihita izamuka itwaye igikombe cy'icyiciro cya kabiri, ari nacyo gikombe cya mbere yari yegukanye mu buzima bwe. Mu myaka 6 yakiniye Musanze mbere yo kwerekeza muri Polisi, yari umukinnyi ngenderwaho, ndetse byatumye atangira ubuzima bushya muri Police FC, aho yagiye muri iyi kipe aguzwe miliyoni 2 mu mwaka umwe yari asigaranye w'amasezerano. Ati Polisi nasanzemo kasa nk'umutoza mukuru, gusa ubuzima bwarangoye kuko nasanze Tuyisenge Jacques ariwe kapiteni, kandi twarakinaga ku mwanya umwe. Nyuma yaragiye ntangira gukina, twegukanye igikombe cy'agaciro muri 2014-2015, cyari igikombe cya kabiri negukanye mu buzima bwanjye. Umwaka wa 2017 wari umwaka wa nyuma muri Polisi ndetse no muri Kigali, gusa byari bigoye kuko icyo gihe Imurora Japhet yashakaga kujya gukina hanze, ariko ntibyamukundira. Ariyo mpamvu yahise asubira muri Musanze, ari naho yashoreje umwuga we wo gukina. Nubwo yari yize n'ibijyanye n'amashanyarazi atigeze akoramo na rimwe, Japhet yatangiye gukina mu cyiciro cya mbere ku myaka 18, akaba asezeye kuri ruhago afite imyaka 32. Ati ndi umuntu ufata ibyemezo bikakaye benshi batatekereza, ari nayo mpamvu mfashe uyu mwanzuro wo gusezera, hatazagira nubaza ngo runaka yagiye he. Musanze nziza yabayeho ni ya 2013-2014, yari ikipe nziza, twari dukomeye kurenza ikindi gihe cyabayeho. Sinzibagirwa nubwo amanitse inkweto, yemeza ko ibyo atakoze muri ruhago ari ibyo yagiye gukora hanze y'ikibuga. Yagize ati hari byinshi nashatse kugeraho nkiri umukinnyi, ariko mbona ntabikibishoboye bitanakunze, ari nayo mpamvu nsezeye ruhago. Numva nshaka kuzakina hanze, ariko ntibyakunze, gusa ngomba kuzareba niba nzabikora nshoje cyangwa se nkavamo umutoza ukomeye, umucuruzi n'ibindi. Marine yayikiniye imikino 30 kuva muri 2007-2009, ayitsinda ibitego 7. Musanze kuva muri 2009 kugeza 2015 yayikiniye imikino 117, atsindamo ibitego 28. Ajya muri Polisi kugeza muri 2007 yayikiniye imikino 49, ayitsinda ibitego 15. Agaruka muri Musanze akinamo kugeza uyu mwaka w'imikino aseze, yari amaze kuyikina imikino 83, atsindamo ibitego 18. Kwinjira mu cyiciro cya mbere avuye ahantu hatazwi, nkaza nkatsinda ibitego. Ndi umunyarwanda kuko icyo gihe abanyarwanda bari bemewe 100%. Icyo gihe nibwo nagize ibihe byiza ntazibagirwa. Imurora Japhet. Copa America Brazil yanyagiye Peru. Neymar akomeza gusanganira agahigo ka Pele mu mikino ya Copa America irimo kubera mu gihugu cya Brazil. Neymar yafashije igihugu cye gutsinda umukino batsinzemo Peru ibitego 4. Ni umukino wabaye muri uru rukerera rwo kuwa gatanu, Peru ishaka intsinzi yayo ya mbere, ariko ntibyayihira kuko ku munota wa 12 Brazil yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Rob Silva. Igice cya mbere kirangira ari igitego 1-0. Mu gice cya kabiri Neymar yateretsemo igitego cya kabiri ku munota 68, Ribeiro ashyiramo icya gatatu ku munota 89, mu gihe iminota y'inyongera Richardson aterekamo icya kane. Umukino urangira idakozemo Peru. Neymar uheruka kunyura kuri Ronaldo Gifaro mu bakinnyi bafite ibitego byinshi mu kipe y'igihugu, ubu amaso yayimuriye kuri kabuhariwe Pele, kuko Neymar
igitego yatsinze cyabaye icya 68 mu gihe Pele afite ibitego 77 gusa. Brazil ubu ni iya mbere n'amanota 6 ikurikirwa na Colombia n'amanota 4, Venezuela na Ecuador inota rimwe. Peru ntirabasha kubona inota na rimwe kugeza ubu ngubu. Ikipe ya Brazil inahabwa amahirwe yo kwegukana iki gikombe ikomeje kugenda ikora byinshi kugira ngo nibura yongere guha ibyishimo abaturage ba Brazil bayikunda.